a pored sunčanih razdoblja očekuje se i dolazak saharskog pijeska na područje Balkana. Pijesak iz Sahare. Sigurno ste to nekada čuli gledajući vremensku prognozu. Evo o čemu se radi. Pješčane oluje česta su pojava u Sahari. Uz jaka strujanja vjetrova, sitne čestice pijeska i prašine prenose se u druge krajeve svijeta i to godišnje oko 1.500 miliona tona pijeska. Proteklih godina, uslijed klimatskih promjena, sve češće uočavamo ovu pojavu koja se sada dešava 10 puta godišnje. Moguće ju je prepoznati po mrljama na automobilima i ostalim vanjskim površinama, posebno nakon kiše. Čestice prašine mogu uzrokovati promjenu klime, zamućenje neba, ali ono na što posebno treba obratiti pažnju, pogoršanje kvalitete zraka. Zavisno od nivoa koncentracije mogu imati štetne posljedice po ljude, posebno na one sa respiratornim teškoćama. Savjetuje se ograničenje boravka na otvorenom u tom periodu. Za saharski pijesak se vežu mnoge zanimljivosti, a da li vi znate neku od njih? Podijelite ih s nama u komentarima.